Ole, Mizo Missionary Martar-Te, Rev.C.Chawngliana ziak kan ngai thak chun zum le anga pu si keingura sangkha jakua somli atanga sangkha jakua somkua le pariat pu si keingura hi pu that savunga le pi thanai choi te fapa ani a kum sangkha jakua somli march ninga khan leithum khuwa piangin aseiliana an unaw hi paruk mipa pali le meichhia pahni an nia anau pang berdot tu ani chakchuak chalthleng nam ani a pungur ti in an ko thin anu hian kum somruk pahni mi ni in kum sangkha jakua somruk pathum august thla khan chatuan ram apan sana apa po in kum somkua pasari mi ni in march ni som pathum sangkha jakua somkua panga khan chatuan ram alo pan to bok apa hi englai pu a tong trai pe tong trai reng mai ani pungura hi atlang walain barma sipaya kum enge moza ta tanga sipaya tan lai hian medical lama athok thina chung ko har satna wangin sipai na hi achun zom thei talowa ni som panga me sangkha jakua somruk pasaria pi sikuli daughter of zirtir tu vl bela samthang khuanen samthang presbyterian ko ran biakina pastor khual nokan ain nei tira fanau mal so no po dongin fapa panga le fanu pathum lai an nei ani ramboi wangin wanjau khuwa soi kho man nia an khuwa lei thu ma le to lovin kum sangkha jakua somruk pariata aizol tui kol venga an pema in le lo ram nget nain tui kol not si muala an cheng hlenta ani pungura hi pahoi har thatak thenrual hui khom le chiao au tai matak lim tak maya mi te besom pe reng ani ti nga tak mai ani bok mi in vong tak ania rui thei thil chu soilo zuk le muam tilo kuwa tak ngial po e ngai lo ani in fiam mi ani a football le badminton khel hi anuam ti ber ani aizola an pem nu hian aizol khopui bazara damdoi zuarin kum sangkha jakua somruk pariat atang khan ei azong tana anuwa pharmacist na sarkara athok le a hetia sarkar na atho chung hian mizoram khosang sanga anson kual jing hle a aom na khuwa pianga presbyterian ko rana aphak tok le thayang tokin rongbol na ain mangna sa hle thin ko rana hian thusil tu din mun achanga ramthar committee ya ziak tu ni na le sum von na te po athok thin Sunday school zirtir tu anireng thin bok sarkara pharmacist na thoka omlai hian pathian kauna pathian thu ngei mangin alo hreta a pathian kauna mudan hi arilin thuk hle ni ina soi aril ru le thinlung po a hne hle hetiang hi pathian kauna mudan le missionary a pen chuadan chu ani missionary a kaltura ama hne em tu bible chang korin thon ni bunga chang sompali le sompanga Krista mangai na chuan min tir luyani heti hian kan ngai tu mi zong zong thi ain mi pakhat thia chu wangin mi zong zong an thi ani tin anung te chu an mani tan anun to lova an thi aya thia thole atan chuan an nun to zong na turin ani mi zong zong thi aya athi ni ti te marka bung som paruk chang som panga tin an hne na khovel zong zonga kal ula thil siam zong zong hne na chuan chanchin thra hi hril ro u ti thu le Timothy thon khat bung ni chang thum ani chuan mi zong zong chan dama oma le thu tak hria adu ani ti thu te hian a thin lunga na takin thu asoyani heng bible chang a thin lunga thu soitu te hi ngun taka a han ngai tu in pathian thil tum Krista nung zoi tu zong zongin ataka nun pui ngei tur akova in ngat le ring tu te mo phurna ani zia hria in Krista mangai na chuan atir luya ti mak mo achunga in ngat ani ti a hriat chian na chuan missionary ata na tir chuak ta ani pu si kaingu rahi medical lama midwife and male nurse ania sinot mission board in male nurse na thok turin ala a tuikwal presbyterian ko rana tanga missionary a chuak ani a akal chuadon hian ama thana po ko hranin anei ani a thona mun tur Winchester ramhlun boarding
kachar tlang rama ni som paruk February sang kha zakua somriat pahnih khan he hna hi azom ani Winchester ramhlun boarding a hian kumsari vel zet athoka heta tho chung hian ti dam rong bol hna chu kachar tlang ram area chunga thokin ajin kual thina school lama zirtir tu in dailo na awanga a han tho vele zok changpo a om thin kum sang kha zakua somriat pariat khan Winchester ramhlun boarding atangin Salem boarding home mission no chunga a hnangai bok thok turin son ani a heta hian phaileng pastor bial then khat le ma mit pastor bial chung then khat bial telin dam doilam ti dam rong bol hna chu rim takin na thok le a bial fanga chu alo lain dispensary a om thin Salem boarding a hian kum khate mo chau a om nu in kum sang kha zakua somriat pakua ramthar doctor tranpui tu watan ram chung le rampon atul anga tlo thin turin ramthar mun pui aizol sinot office lama da ania ramthar doctor nen chuan engemaw chen an tho dun hnu chuan aizol khopui chunga angot po kol unau te zinga chanchin tharu sum thlang na tham a om ti hmu chua a han ni le ta a pungu ra hi kol tong thiam ani awangin asul su tu tan than ani le ta a hun engemaw chen chu dam doi lama amo phurna chu thok chungin kol ho zinga rong bol na chu akop tela ana chan pual thuang ni han tho churin ain alo hau tak hle maya mission board executive committee chuan ngun taka angai tu hnu in pungu ra chu dam doi lama amo phurna a hli saka evangelist na thok turin kum sang kha zakua somkua pakhat atang chuan ada ta ani hetianga kol unau te zinga hun pum rong bol na anei hnu hi chuan a rong bol na point ma son chak le a vengkar in hlat tak tak le kil kho tak taka omte zong chuakin atlo chuak kil kela tho po a thok rim em ani kol unau te hi buddhist sa khozui tu an ni deuh veka anni ho hi chu kan hriat la dan chuan Burma mi ti mai thin an ni ome chuti ani awang chuan ramdang mi te chungchang thil engemaw a om hlek chuan an ral ti hle a hui khom le en kol po a hau tak hle ani Mizoram kol unau ho te hi atlang puin puan ta ai zong le ni tinin hlo fathin an ni deuh bera mi in lua khosa an ni hloma puan ta khol nei tu ten puan ta in an chora hetianga chor tu te hi ko ran sang mi an lo ni le a ngai dan in an lo na wanga har sat na rong bol na chungchanga om du khop mai ti in pungu ra hian a soi thin chuti lai mekin mi pui van tlang in kan mu da nai nang lova atlang puin thil thalo ching chuak tu anga mutu kan lo ni deuh fura anni ho point Mizo Christian min mu dan chu alo chu ti lua bik lova a top nok le bol lo lai an lo mutam ve bok thosia chuti chunga chanchin thra an hne na han sil chu thil ti na mai lo tak ani ti in an hau tak dan a soi thin an buddhist sa khuwa an het em bok hetiang taka har sa ni ma se pungura thorim na le ko ran ho tong trai na chu pathian in mal asomin hun rei lo te chungin baptisma chang mi za somsari pathum lai an om ani hetianga rong bola hun aman chau mek lai hiam chung te boi pui ngai khopin ahnar athi le vak thina ahnar thia wang hian ama poin a chau pha hle thin hetianga ahnar thi thina wang hiam achung te kianga cancer ani ain rin thu te a soi thina a that le mai thina wangin doctor in an tir po adu ngai lova a rong bol na po tluang takin a chun zom le thina a tha chho zel to tura ngai ani lain kum sang kha jakua somkua pariat mei tha a anar chu ron thile tawak maya hemitum hian aizol civil hospital a doctor pan pui ani a test chi sang an ti hnuwa van duai thak takin pungu ra hi nat na ti dam thailo ang hia la kan ngai cancer nat na chuan alo lu chil ve ta hlau maya shock cancer ani ti mu chua ani ta ani gauhati ari forani a zun tha kalpui ni in voisom thum panga lai mai abek le lama hem sak ania hemin hu hian in lama enkol chun zom ania pathian khongai na changin na tha chho ve zela chung khat leina le thanom kho veng
ina po achuang kai pe le ta a November nilia check up turin ga hoti pan pui anile a doctor ten chemotherapy lak angai amti awangim chemo chu khai sak anita a chemo an khai awang hian a chau pha ta hle maya adin mun a that vak lo wangin in lama an ho pui ta a mangai le duat takin enkol chho ani mek lain achak lo chho zela mut hil ka du ka muta chua ke ti in thamwang le hadam takin lungai le mangan thorim na om to lo na rama arong abol sakthin lalpa ne na chol gum khwa to turin ama ngai em tu te anu pui fanau te le ko ran ho te chu November ni somni panga sangkhat zakua somkua le pariat zing darlia local santa ani pusi kai ngu rahi November ni somni panga sangkhat zakua somkua pariat dar khata bial tu pastor Reverend SR lalkai luayan avuya avuina hian sinot ho tu tele arong bol pui ko ran le then rual tha thanem tak an lo kala tui kwal khan muala phum ani rong bol na alom na ama nge in kutzia ka anu chia chuan hetiang hian pathiana alom zia soi ato bera lom na soi lei theilo kanai chu isuan ram nei athul theilawa aram ala zau zel awangin alom omin aro puibok ane ti in anuaya thu hian aziak chun zom ngal lom na thar zel tur lam ka thirin chu chuan kalung min len hallelujah lalpa chu fakinom ro se amen ti in pi ni khumi sangkhat zakua somnga pakua atanga sangkhat zakua somkua pakua pini khumi hi pu alalun tluang ale pi sap jingi kon pui veng lai te fa pasari zinga pathum na ni in march ni somni pathum sangkhat zakua somnga pakua alo pianga naupang fel tak hrisel le infiam mi tak ani kon puya primary le middle school akala school akal lai po hian infiam na chi hrang hranga ati thei hle a hoki a phei chuan India ram hun hrang hranga Mizoram ai o in akal nge ani ano pante deuh lai na nu in sadhu sundar singa chanchin a hril thina chu chuan aril ru an he hle a athi anga thi ve achak hial thin pol ruka zirlai missionary kalatuma anu le paten no pang kalan phal lo ti in an thlem dai theya pol riat ani in anu le paten he na missionary kaladi le a ma se metric pass phot athat thu in andang le ria heti lai hian tong traya rongbol thin mi pakhat apana ami pan chuan kan zinga hian missionary kaltum an om ama chu tu na hian electric man ang mai na om me kani ati a chuti lai chuna taksa chu trek chuai angin a in ria a adu na le acha na te chu pathian ko na le hria tir na nge ni in aring het le zulta a anu le pa point danzel chi an ngai talawani an ko hrana mi missionary lo chuak pulal chuan oma hole tur chu apa pek cheng zani chau kengin nisari thlasom sangkha zakua somsari pasaria azuita ani athona tu rathen ma in garmura ramthar in khom puile bol dabal dia no pangin khom pui an mang phota chumi nuwa magur chora chorai khuwa an pan ta chau ani hemi muna chung hian om na khobul lok sipar gul khuwa chu an kol turin ruwa man sak ani a trong la thiam manglo chungin hlate zirtira nula hote chu laphiara zirtir boka ama hi zai thiam ve tak ani awangin zai nuam atia gitar amaina in rem thei bok sia chutianga nula mani zai rema gitar per chu an mu ngai lo wangin an mu du hlea an ngai san pha bok ani asam sai thatak chu an ot hlea abikin meitei hoin an ngai nat pha ani February tha sangkha zakua somsari pariat sinot mission board nuaya missionary turina interviewa sinot mission board chuan alo la a missionary a kumsom pali a tho chung hian mun sanga oma kachar tlang rama kaisanari le noksatila a te hunrei taka oma ahun nunglamero chu home mission sauta korthin deng le bungtlang sauta te amang thung kachara omlai hian no pangre thei tak amon laro puyatia aming a phua chu en kolin lekha azirtira
ama pini khumi abora lai hiam BTA zirzawin BD azirmek ani kachara tholai hian pasal anaya fa po pathum mi pa pakhat le hmeichhia pahnih an neya an chung ko buai le harsat lai takhian a pasal hian anupui kalsanin nupui dang alo nei san tameya aril ru ana hleya ma se na sa takin atong traya pathian pol na ro pui tak adong thunga lalpa nangma chawa in ngat tura min hruaina kalo tha thiam lova nangtal chuan min kalsan su ti in atong trai thin kum sang kha jakua somkua pakhata home mission sauta thok tura son chua ani lai hian afate ber chukum khat chau alani a ama in kholum le thosikara afate en kolnen abuai le a anu le paten afate ber phei chuan en kol sak tangot mai ani Mizorama alo chua nuwa a hrisel lo tana kum sang kha jakua somkua pasari January a aizola chakong kan sarani ti an lo sila gauhatia voiriat la inen kolina kala tong harsa ti a chilatan tui apai maya chuti chungchuan kan survey dang a hriata piang te panin counseling pe in pathian thu a hril thin ani akan survey hian a ril ruati boivak lova cancer aveya wangin pathian hena lom thu a soifo jok thin akan survey laya a bel chiang a piang ten pathian arin nge zia an hmuwa an ot thin ti chuan anatna lo zual zela me ni som pasari sangkha jakua somkua pakua chundar som pahnia heleya arong bol na chol sana chatua na chol hadam turin chandam tu kianga akalta ani kon pui veng lai an mani ina vuina program siamani a pastoral biak chunga na vuya upa lian zuala na chanchin a soya sinot mission board lamatanga kaltele ko ran mi pui thanem takin laina tak chungin an thla liam ta ani adairia athuzia klem te I hantar lang te ang pakhat na chatuan khowara than har ka tumte reng nen angaya bok ka than har le a ni som pakhat langa sangkha jakua somkua pakua azia pani na cancer ka veya wangin pathian hena lom thu ka soi ni som pani thlanga somkua pakua azia pathum na ka jin kong ka zo to pa kalal mel ka mu hun chuan min lo pom ve du awanga lom thu soi mai lo chu chuan tur ka nei lo ni som pathum thlanga sangkha jakua somkua pakua hei bak chu aziak pai ta lo ahun hunung a thleng trep to ti a hria a afa te ngai tu ema en kol tu tur pa an nei to bok si lo an la no pang si an seilen na tur kong angai tu in dai sual thei tur atam zia a hria a fui tu le zil tu tur anom lo po a fui tu atan akha to ka an lo chiar turin April ni somni pariat sangkha jakua somkua pariat zan dar ko le dar som pani inkara afa de ta na thuro chi azia hi aro pui e ma I hantar lang te ang thucha thuma ni somni pariat thali somkua le pariat zan dar ko le dar som pani inkar kafa kamangai em mate mama boyi keichuan nangmani enkola intan nu ni na din huna din renga kaphak to ka in mamo te ti sak cheule in mi ko na chang thaya in zinga omreng hi chak ma ila kanat na awang le helei hi kan om na reng tur ani lo wangin eng tik ni a emo chuan kalathi san tho thodon chewa chu wangin ka thi nuwa po in hne na thu kala soi reng na turin ziakin kada dona hei hi tibomia lovin in local thareng anga akha to kin in lo chia thin don nia tuna chuan hril cheu ma ila in thei hil le mai don si a he ka thun hut chia cheu hi tongka a ka soi ang tluka nga in lo zom thin don nia pa in nei lova ma se wana pa isua in nei kha threng ula mi te chuan pa an neya anin tur an sak thina nangni pa isua po in he khovela ni lo wana inin tur athisenin Calvary tlang crossa alo sak to chewa tuna hian wana alo nga reng chewa
chu chu serengin in lo thi ve huna isua kan chung ko tam in vana min lo buat saya chuan lim takin in mu le nge kan tum don nia kai chu kalo han ho ma sa anga in lo ho ve nge theina turin heng ka thu cha zong zong te hi in ron zom vek don nia heng hi in zom lo chuan eng tika ama kanin mu to don lova chu wangin vana ka hne na local ve nge in tum don nia ka thu cha cheu in una win lowin mangai dial dial ula lowin ngai dam ton vek ula lowin du sak ton ula in tong trai sak thi nang cheu in dam lo te har sat na engemo in to te thian te laka ril runat na le har sat na in nei chang te po in ka tong trai sak fo chewang kham lowin tong trai pui ve thi nang cheu in hnial buai le in haute in velte in huat reng reng te in it sik te ching reng reng lo ula kut lek phei chu lowin thak reng reng suang cheu pathian hne na in thu buai chu thlen zel ula tong trai lowin thla da reng reng suang cheu lowin tran pui fo zo kang cheu nang mani en kol tu cheu zong zong thu lo oi ula tu ma nial fo lo tur lo za thiam ula tai matakin eng na po thok zel ula lekha zir po in tai matakin in zir chuan in hlotling zelang tai malo chu tu manan lom lawa anom pui pai lo tai matakin lo zirang cheu in ti ve thei to ka tu ma phut lawin thataka tho zel turani thil ruk te dot soi mi rel hur te thin rim reng reng te hi pathian huat zong ani a shem hun kong ani heng hi lo ti reng reng suang cheu zu in rui thai thil reng reng po hi ti mia lo tur in khom huna thataka in khom beng chen lo chua lo te trong trai lai men lo tur biak ina kuwa sa da ti lo tur o na hi sual ani a mi thil ot reng reng su in nei thei si lowa in o chuan ruk du na in lo nei mayang fasha nu le pa nei lo in ni dona in nei thei to ka lung oi ula ti thiang limang cheu lep le lutuka in chei lo tur sampo mi ba ka soi sak lo tur mi thil ain mani thil ngai san fo tur mani ta lo khoi fo a thalo bok mi zinga in kho sakin fel taka om fo tur beng cheng le mi te ta na nok sak zonga chet le trong lo tur mi tran pui nga ya om lovin midang te tran pui tuwa tran tum fo tur natlang thona a thok tam pola tran tum fo tur fiam thu tho a thalo mi fiam vak lo tur an huang cheu za mo reng reng soi lo tur pathian thu le hla mangin fiam thu thoa wan pui lo tur za takasaka soifo turani ke tripia in mante tong tra in khom kaltaima ka mani ain ko ran thil ti reng reng ngai poimo tur pathian biak in khom reng reng in ngai poimo in za turani uang taka ti lo tur in unau chanchin mi te hne na soi lo tur midang te hne na in rel lo tur in rilru anat po in isua hne na chau soi tur isuan ati fel sak zelang cheu eile ina indu sak thiamang cheu in dik lo na a in hril ngam tur ani a thin rim lova in siam that tum zel tur mi te hriata in haumia lo tur in thin rim rei tur ani lo mi te muwa thin rim lo anga lan tum zel tur ti tau chin lo tur tum bur lo tur ani bok sual reng reng in huwa anga sual in ngai thein in khoi ngam turani lo bible thu fing bungria chang som pathuma lalpa ti chu sual huwa thi ani ati a ring tu van ram kal tum chuan sual reng reng hi a ho turani sual anga lang reng renga loin thiar filim zel ula thil ti sual lui lo turin in veng reng ula dot in soya in tuar lo don ani po in dot soi su tuar ngam zo kang cheu mi nan hriat le a an lom lo don ai chuan mi chanchin reng reng soi lo tur mi te ril ru tina tu ni lovin mi te ril ru ti hlim tu ni sel tur
isua ro puilo na tur thil reng reng in soi tur ani lawa in tibok tur ani lo trong du lu tuk tur ani lo mi poi soi a ol mi in bula mi an rel po in rel ve reng reng su in rel khan isua aru pui don lo ti hriang cheu in thil ti tu reng reng a po hei hi ti la isua ro puina tur ani em ti in zot masa zel ro in ril ru ngai tu na zong zong po thil ho mai le trăng kai na nei mi lo le thil ni tak tak thei lo suang tu a du thu sam kwal vak lo tur in chatuan rampan ni le dar kara tru le trăng kai le lu tur chau ngai tu tur khovel thil sum le pai du am na nom sak le moi na te ral le mai tura in ril ru da khat vek suang cheu englai puwa pathian tok mai thei turin in che jia zong songa lo in vong thiang limang cheu in taksa mai ni lo in ril ru po ti thiang lim ula pathian pol tlakin in nun le in hun vong thiang lim ra u soi tu dik tak chau soi tur ten ngai tu dik tak ngai tur ten kal na tu dik tak kal tur ten pathian ne na in kol tir rengang cheu thil tha ti tura siam in ni serengin thil tha ti ning suang cheu in nun kha chopol nun lam thei trong trai thei tak sa chet na nei thei trong hriat lo nei thei in khom thei tho lom tho thei natlang thei pathian thu soi thei dot soi le thei ui re thei hur thei mi rel thei eiru thei son pai thei son thak thei mi it sik thei engkim ti thei ring lo mi te ti du zong po ti ve zel thei mai nun lo nei reng reng su ang cheu isua du zong chau ti thei ring tu ni lo tum reng ang cheu isuan mi tu po in mi zui du chuan mani se om poi salovin mi zui ro se ati a luka bung som pali chang som ni paruk le ni sari mathai abung som chang som thum pakwa le atanga thum ku a asoya nang mani thu om lovin nang mani lom zong chau ngai tu lovin isua mit mai vengin alom zong ti zel turin mani in mutel lovin mani in kalsanin in tuar na le in chan na tur po ni se isua du dana ni chuan tuar ngam zel ula in nuam ti zong chau ti lovin in ti hre zong po ni se isua du zong ani phot chuan tingam zel ula in ti chak ngoi ani po im isua du lo zong ani chuan ti lo ngam zelang cheu chu mani hre om poi selova zui tu din mun ani peilai chau le chak lai chawa ama zui tur ani lova chak lo chung po in pei lo chung po in kan zui tlat tur ani kei po in mut chak ngoi ma ila kamu phal ngai lo ang kham mani in phat sanin in pa isua du zong ti in chatui ber lo ni fo ro se in million te pol lovin mi te kom thin ula mi thlei bik nei reng su mi ra thei le fa sha mai thai te lo ngai sak ula dam lo te sualat lu te musit lovin lo khongai ula tran pui dan ngai tu in trong trai sakin lo tlo thi nang cheu kei pon chung chu ka ti reng fo an ni isua mangai pui ula isua ngai sak te lo ngai sak pui ang cheu chung te chu mi sual te dam lo te re thei te mai thai le fa sha te an ni mi suala an tlukin musit lovin trong trai sak thi nang cheu miang lo le piang sual te nui zat lovin tran pui zo kang cheu zohana bung som puruk chang som thum pathum thu hi ka du bera ka har sat lai le ka som lai po in min hnem tu ani khovela hian se omin inom thin nima sela thamuang takin om ro u kein khovel kangam ta isuana ti hi nang ni po in khual zin na khovela in cham chung hian se om taka om chang in nga ang ma se thamuang takin omang cheu in pa lali suan se om zong song te po angam nu vek ani tin van duai na le nat na har sat na chi sangin atlak bok lai cheu po in hei hi serengang cheu pathian rem ti na le aphal na lovin in chunga engma atheng thei lova in tuarte in se om te lalpan aphal hri ani ti hria im chung ang har sat na te chu lalpan in to ve aphala tok thaya khovela damna
alapek chewa wangin lom thu lo soi zelang cheu pathian laka lo phun noi reng reng suang cheu lom lo chung po in mit tui ta chung po in kalo melalpa lo ti zelang cheu lom thu engkim maya soi hi kati thindan ani a pathian po in min phut boka in lo ti ve zia don nia lom thu soi hiring tu te hne na chakna ral thua mani keipo lalpan kan survey theyamin siam le kan sar min veitir ve phal hi lom thu ka soi bang lawani athiang hlimna ani awangin chopol nuna kalo nun thin na zong zong kha kan sar mangin min thia saka achen reng na tlak nun thiang hlim min nei tir pha a kalom e mani setanarama in la chama shom taka in om ani po in ram in tak tak omna van rama in lo ho ve huna chuan lei se om in ngai to lovanga kan nu fa ho po kan in then to lovanga heng ka soyang zong zonga in nuna in zom chuan lim takin kan nu fa hoin kanom ve to ang tin keipo mi in kawin e tur om to lovin in mu pha ka om to lovin min khoi thei to lo ma ula kei chuan van rama tangin karon thli reng don chewa in tan lali suan hena kalo dil sak rengang cheu ka thu cha cheu anga in nun lova isua huat zong te in ti chuam poi kalo ti in karil ru le isua ril ru ana em dona chu wangin ka thi po in karil runat na tur ang chuan om reng reng suang cheu kanu in min en renganga ka aril ru ana anga ti in thil sual reng reng lo ti su tin har sat na emo in to reng rengin mi te hne na thlen vat ai chuam pathian hne na trong train thlen vat zelang cheu avhan ro pui tak em pini khumin afate athi sandona damlo chunga zan amut na a afate ta na athucha ani Daniel lal than tluanga sanga zakua somsari pakhat atanga sang ni le pakhat Daniel lal than tluanga chakchuak hi apa chu ngorvel liana ani a anu chu than moi late ani anu le pa le chung khat leina te chuan mama tin an ko thina khotlang le athian te chuan Daniel tin an ko thin ani apian le mu na chu ruan tlang khuani in champhai civil hospital a nisom ni pathum sangkhat zakua somsari panga jinglam dar kwa khan khovel eng aron muve thana anu hian dua taka en kol line van duai thak takin cancer nat na wangin boral santa a heti lai hian Daniel apo kum limi chau alani a pian pui u naw po anei talo ani apa hian nu pui dang nei lovin kum som ni aparol puya kumnga ani in ruan tlang champhai atangin aizol upper republic venga pemlu puin tun thleng hian apa te chu upper republic a chengin an lakhosa ani Daniel lal than tluanga hi missionary a chu ma atangin upper republic presbyterian ko thana loin kum sang ni le pakhata sinot mission board evangelist teacher tur atana lak ania kum sang ni le pakhat April thatopa tuipui bari tru middle school a thok turin a tho pui tu tenen an kal chhuak hota ani a chua don hian hun atep ter awangin ko ran ho ten thana an nei man talo nge nge ani evangelist teacher a tho ma in upper republic ko ran K3P aphak ang tok tokinain mangve thina music hi tuina lamani awangin zai le music lama ain mangna sadeu berani sikul pui kon boys middle school a primary le middle azawa kulikon high school a pol kwa thleng kalin metric chu peniel high school tui khuatlang atangina pasa tichuan central higher secondary school a pol som pani azir zo nu in ti romana college republica lutin BA azo ma in missionary a akalta ani ate te atanga anu le paten pathian thua anlo chom seilen na chuan anuna thu asoyani nge yang pathian thudu na le chanchin thra ring lo mi ten hena hril hi achak ber thin ti thu asoi thina atho chak ber missionary na chu athok ve ta ani tuipui bari trua hian quarter ruak alo omrem chana wangin
alu alut ve nga la helaya thok tu lo om sa pitlan liani te chungin nu le pa chan changin thatakin an lo dong songa Daniel hi nu nei to lo apa in dua taka alo enkol seilen ania nu ngai naril ru apudeu thin ani mai theye pitlani te nu pa in mangai taka an lo dong song hian anuna amamo nu mangai na amuta ani nge yang Daniel hian nu le pa kanayang cheu kanu le pa in ni e atimia maya anni po hian nu le pa chan an chang thiam hle a ring thar te ta na missionary mai nilawa an missionary pui te ta na missionary naro pui tak an thok tel hi an fakom hle ani missionary na tho tanga hun rei lo te ya missionary te nun na tam tak la tu mele taksa tidang lam vek khopa sei satu a huwa thala zonga ngai tu phei chuan setanan pathian ram zawzel na tur dolet nana abom hlo om missile te po ati thai ome malaria pf na chuan aron man ve ta ngal chat maya ni thum chu a khuwa sika aluna le khosik azual zela wangin aizol lama input chua doctor nena kalmai thra a hria in chua pui anita a west phailing atangin drip an khaya drip khai chung hian motorin an kala kilometer thum vel an kal man tia west phailing doctor aizol kal ho lam nen in tokin an entira ma se man ruale dam doite a om mai si lo wangin aizol lama kalpui zel ri chu tha a hria im kal zel mai turin thu aron taringota leng puyan thlen chuan amumol lova biak thai ani to lova unconscious in omta a in lama mi te phone in an bia a sinot hospital durtlang kal ngal turin an in sila durtlang an thlen chuan republic lama an chung tele ko san suai tu te po an lo om man to a durtlang doctor ten thei top chuin an lo en kola zan khat ariaka atu ka adin huna thalo zual zela me ni somni pakua sang ni le pakhat tlai dar nga le mi som panga a nirei lo te chau missionary rong bol na thanem ngai takle phur taka tho lain rong a bol sak lalpa hnen akalta ani arwang hitlei war pui ani a me ni som thum sang ni le pakhat chanu dar khata vuina hun hi anmani in upper republica nei ani nu in than muala ui takchungin thla liam anita ani avuina hian bial hruai tu te sinot mission board ho tu tele ko ran mi pui an thanem hle a tuipui baria tho pui te le anuk cha khenga dom hlum tu pitlan liani ten ato khengin anron boi pui vek ani tlangwal Daniel than tluang hi tlangwal fel takle thatak phur taka missionary kal ania ma se ni somni panga chau missionary na athok mana anun nalak anile tamai si hi mi hring lama tang chuan achan kan soi fi thiam zo lawani hun rei lo te atho chunga anun le thanem ngai na lo mu tu a tho pui te ro chuan anuna missionary nun dik tak chiang takin an mu thaya hei hi aro pui hle ani pula ro chana sang kha zakwa somnga tanga sang ni le pathum pula ro chana hi april ni somni pathum sang kha zakwa somnga a mualung thua apianga apa chu upa thang vela ani a anu chu pi than siami ani an unaw hi pasari mi pa pathum le mai chia pali an ni a puro chana hi pangana ani kum sang kha zakwa samruk panga khan maubo ka an pema anom hlenta ani kum sang kha zakwa somsari pahnia Mizoram Sarkara Transport Department na amua heta tholai hian maubok nula valar hriatinen February ni som pasari sangkha zakwa somsari panga khan Reverend Rohingan maubok biak ina ain nei tira fa paruk arlal chuan thanga vanlal siami Sergeant Ronald lalnun moya lal hlim pui leit arlal muan pui le lal ram din tharate an nei ani hun puma pathian rongbol tura missionary atana ain pek ma to rengin pulal ro chana hi aphak to ka
khotlang le ko ran rong bol na ngai poimo mi ani a Maubok branch Waime life member masaber ani a hunenge mo chen secretary na achelani GSA le VDP lama te po theito pachua ve thina shruai tu chanvo sang achel ve thin K3P in man chung hian branch OB a kumruk chung atanga bial zai po la le bial committee a te po member rin tak alo ni ve to thin ko ran committee peng sang building Ramthar Sunday School le Bible Society lama te po alo tel ve thin ani hetia khotlang le ko ran rong a bol lai po hian Ramthar rong bol na hian alung alen ve reng thina Ramthar rong bol na mun sang po atlo fo thin kan dam chan ber chu chan chin thril hi ani ti in lom na kim chu rong bol na hi ani ati thin kum sang kha chakwa somriat le paruk March tha a Maubok branch K3 pitirin sai pui khuwa rong bol turin akala he khuwa hi Mizoram buai sang kha chakwa somruk paruk khan antlandar veka chumi nuar on lut khom le an ni a khokil khor takan ni awangin ringlo anla ni deuh veka school hon tha hriat ani awangin school building an sa a kumchan ve an han om nu chuan ring thar thanem tak anei tamaya in khom na tur an mo ta ka wangin biakin an sangala he biakin hi August ni sompanga sangkha jakwa somriat paruka bial tu pastor CM Zalian thangan ahonga biakin honna hian bial shruai tu tele Maubok branch K3 pi shruai tu te enge mozat antel ane biakin honni hian ringthar baptisma changdu tam tak an oma mase program in cher chuana tam deu wangin mi somriatin baptisma an chang thei chawa changman lo thanem tak an omani heminia changman lo te ba ka ring tu lani du ve lo te po anuwa Christian anin pele veka baptisma an chang le deuh vek ani pulal ro chana in saklaya khan chuka tanga tla aboral ta an kho kharbari ero chuan baptisma achang ve man talo ani mase Christian in pek du reng ve to tho ani awangin baptisma changlo ma se ngai ati thathle tho ani kumsang ka chakwa somriat pasaria sinat mission board in pularo chana hi evangelist ti charata na la a west bung huna oma he khuwa hi Mizo le bru nam ompol na ani a bru nam ho omna zo ka hian sikul an sa a ko shanan dina biakin an saboka bru pa ho tam tak he khuwa hian eizon atan thing zaida na zirtira kum sang kha jakwa somriat pariata dampareng puya son ani le a biakin saknana sum toknan aizol veng sanga bru culture dance and tirin Mizo mi puite ma bru culture an pholangani kum sang kha jakwa somkwa pathum khengin dampareng puya hian a oma arong bol na hun tam jok chu he muna hian a mang kum sang ka jakwa somkwa palia daita training in aizola a oma kum sang ka jakwa somkwa panga atangin teirei forest a om le in sang ka jakwa somkwa pariata ser muna son le ani a kum sang ni le pakhat atangin salem boarding a son le ni in athi ni thlengin heta hian a thokta ani pularo chana chanchin an soi chang an soilan ber chu azai dam na le pathiana in ngatlat mi thil dang zong aya rong bol na ngai poimo tu ani na hi ani kum sang ka chakwa somriat pariat dam pareng puya tholain anung sang ruwa chor a om ti hriat chu ani a chutatang chuan dam that anei tamang lova dutlang hospital a in en kolin phailama po kalpui ani a heti chung hian arong bol na mun angai tu e mawangin dam thalo chungin ana thona hmuna a hole thuai thin ma se nat na wang bukin a chaw le a aizolama hruai chu angai le thina chu tiang reng chuan a hun amanga thahnem angai em hi afak om na lai tak ani lain anat na hian azual pha em ni o ti thein a omani kum sang ni le pathum September ni soma anin entir le chu chuap kan sarani ti mu chu ania
dutlang hospital admit ani le a chung ko in ko khom rap ngai khopa han thap han chang te oma hun engemaw chen en kolani hnu in october ni som pathuma in lama in en kol turin chhuah pui ani a heta tang hian khum a tho san talo reng ani november ni sari sang ni pathum zirto pa a tho ka ha zual dewa wangin oxygen pe kani a oxygen pek tam set angai zui ta zela ti chuan november ni riat sang ni le pathum in rin ni zing lamdar ko le minute somnga panga khan thanem ngai taka rong a bol sak lalpa hena nat na tuar to lo turin thamuang takin akalta ani athini hian anmani in mauboka bial tu pastor h lorin moy ana vuya mission board ayo in upa ngur khuma mission promoter sinot office in thu asoya ko ran ho le arong bol pui mi thanem tak ama tha in an lo kala mabok than mola tha liam anita ani anu pui le atu le fa te hi mabok biak in kot maya an ma ni in le lawa an khosa ani ole khati chin song kha ni le phot sela